all said, Hallelujah. Thu hi sei ta lo ning ka ti hin. Ya ju phat gom chang that chang ni bu ka sei hu na he. Hokung la som get le ni a phatai ka dingin ti ba ju. Hi che hi ei pawa hi English ta ki suni akile hilin. Hi che la thi man chinan su di dingwa ka hil no ma hi. H.G. Spatford ki di pa hi. Awang si chunga bole bo jo e hon a phatai ka dingin ti ble iki mo pa gulu hilo be he amai meu satan hin ain la ane zo se in ho I ho ama state su anakal hatan sanu Allah tu kisah aja tu kagak asihin kejang kathabat pun. Senui thumlang lilang anihin, sepakat pun anihin. Asepat sepang cajang kung tikina. Tujuh panahi, aloi pa Dr. Billy Graham in London atua seding panahi. Azinu la cate he sol masak, ama hachilo. Oile. Atlantic Ocean junga chun kung akung wa setan aja chun akung se phat chun ajinun message Antonin telegram save alone kachangin bo kahui bitne kachangin bo ka bitne an ti jo Atat numai ho buana thicai hipana ju chila he sim jo among London achia hiche Atlantic Ocean chunga achate thi accident athina munjo pha samnalet Mona Luipin along it for Sajo. He nice I low a bojo. He say that it is well with my soul at it. Katagaw up a night. Katagaw din ima boy ati jo e hoen kadingin na patay de ta asa patna wang bona ichandan o kipa atay sa he nice I low. He say alagaw Kanai ko gichahen nang kachate thicai long le kalagaw ahui nai kalagaw building nai tie hi eche lat thim de mon nan su tu di kaden eche wrong translation nei tulen ni na ka se nu tu yen ka su ka na le ho ke man ke nai group ma chun mi khanin Korea revival jo an o chat dan chuan si aya chicken phep ka suni chu Korea revival chu adiza Pyongyang revival kiti chu Pyongyang kiti chu lam de North Korea Kim Jong Un dictator pa bai hop na chu North Korea e bonga revival anam wanga chu tu ai Bible polu dang ki khami su la South Korea lang hop in pathin thu nang hanuin ki paum ta chun ka se nom chu ka cha de khan jong ni kan ka ko ma se chu tu la ai hu hing na tu hi gom tin ak ipia campaign bola se ding i ding kuna se dam hilaya pasar frame aga chia se chu aphai adang ho huing na tu se ho zo so go ga mi ta chu pathenat sim ta lo chu Hichi het helu jo azwa ka se jo je golang palu as thusun pa chu ko sit na he pun na revival program khu I bolai ngai sa lom le si chu revival tam ta nam chu khabang chu lekha ka sunen phebang chu se boyong ka dongin ata san lo lai ho ka ho ne bu chu
ก็เป็นเวลาจะตาสันหัวสังเฮียทีมลูจูrevival program กิติจูอาขังมุนาปะทินทุเอจาลูพัดเลปะทินินอาทักเอาบุลาจีจู revival program กิปันเป็นจูเซจูโฮงอาจูน่าเยรูซาเล็มมาเนกิปันจูละจุดบังอาจูบ้านมาในจีจูปะทินอินเฮจิ revival program มาหูมีโฮอาจวนเซนนาฮีTingin na sud banga kama pengo wa ngai dama ki thumba Jesu Christa hin ne husu ki paum ta juju ai wang ai chi revival program ho chu e ho ri ngai cha diu hilong cho tu chunga pathin amma ta ni bi lu chu ka ti ya ju ka se je pathin revival hi ka ti chu na he thei lu chu pakai pathin अच्छा हिंसी मुता तो इज़राइल ते खुद तासा कचाते हैं न वो लगावा कचाते नहीं बेचती नहीं कोई लाइट रिवाइवल आजू पति ने अच्छा ते कोई साम कोई में चा सालू जो रिवाइवल प्रोग्राम आप पिंग था हो जो बहुत जो यीशु क्रिस्ता हुई नहीं है चंचु की चाय था हुई नहीं जो फले पकाया की पी हो जो पकाया न मन चाय evangelist missionary ipi biaza bang amnai na ai wanga tu chung banga nama ilenu kwe ma cham lo chu awa pathina bil che unam hiu cho hikuma ki khomo zani he thelo hum kal ke la kalung dong ai chu revival mai chu pathina apola ja chu se chula hikuma ta sa no hi le si jing azong khang som ke na tu te phathai ka bod tu junga wang se na to ho ale sa gya pati ka bodi wan ga man menu ki sun lut hin na le kha bua wana go na chan diu hi ahing changa wana go lut koi ma cha ki se bi kha pui na ho bu ni ve ti na lai pakai pathin in wan mi ho to Allah thing ki sa khom sau je ho hi lo azo ai so bi pon de se bonga apam lang thu tham ka disab le lung mew le ipi bol na bam e ho sanga pathinin a choi sai talo jo wa noi le se na honong jong le poi ma chai ta ka bil lo de ti na lai cho hiya e ho din mun hi sang ta hin e ho le ho kisuniam po de kisuniam po de ti tu na tham khat ka se do na ji ka ki pai he san si